Fáilte roimh go fáil mí mis Gaeilge. Welcome back to Let's Learn Irish. Level A1, TopicNé, Bia agus Deoch. Level A1, Topic 9, Food and Drink. Rannóg Bia agus Deoch ag díriú isteach bheith Labhairt. Section 1, Food and Drink, focusing on speaking. Lamúna, a rá go bhfuil tart nó ocrasort, agus cineálacha éagsúla bia agus dí a animnú. Saying that you are thirsty or hungry and naming different types of food and drink. Ocras, hunger, ocras. Tá ocras orm. Tá ocras orm. I am hungry. Tá ocras orm. Tá ocras orm. Repeat after me. Tá ocras orm. Tá ocras orm. Tá ocras orm. An bhfuil ocras ort. An bhfuil ocras ort. Are you hungry? Tá ocras orm. Níl ocras orm. I'm hungry. I'm not hungry. Answer the question. An bhfuil ocras ort. An bhfuil ocras ort. Tart. Thirst. Tá tart orm. Tá tart orm. Tá tart orm. I am thirsty. Tá tart orm. Repeat it after me. Tá tart orm. Tá tart orm. An bhfuil tart ort? Are you thirsty? An bhfuil tart ort. Are you thirsty? Tá tart orm. Níl tart orm. Anois freagar an cheist. An bhfuil tart ort. Are you hungry? An bhfuil ocras ort. Are you hungry? Anois freagar an cheist. Answer the question based on the picture. An bhfuil ocras ort. Well, tá ocras orm. An bhfuil ocras ort. Níl ocras orm. An bhfuil ocras ort. Tá ocras orm. An bhfuil ocras ort. Níl ocras orm. An bhfuil ocras ort. Tá ocras orm. An bhfuil ocras ort. Níl ocras orm. Tart ort. Are you thirsty? Agus anois freagar an cheist. Answer the question based on the image. An bhfuil tart ort. Níl tart orm. An bhfuil tart ort. Tá tart orm. An bhfuil tart ort. Níl tart orm. An bhfuil tart ort. Tá tart orm. An bhfuil tart ort. Níl tart orm. An bhfuil tart ort. Tá tart orm. Beidh an bhfuileog bia agus Deoch stiúcha uad don gníomhaíocht seo. So you'll need the handout Food and Drink Perished for this activity. The link to the handouts and notes are in the description box below. Bia agus Deoch stiúcha. Stiúcha.
perished. Stiúcha. Abre, say it, stiúcha. Tá mé stiúcha leis an ocras. I'm perished with the hunger, or I'm famished. Tá mé stiúcha leis an ocras. I'm perished with the hunger. Tá mé stiúcha ag an tart. Tá mé stiúcha ag an tart. I am perished with the thirst. And you'll notice the difference in the use of the prepositions here. Tá mé stiúcha leis an ocras. Tá mé stiúcha ag an tart. Bia agus deoch, stiúcha, food and drink, perished or famished. Tá 8 íomhá agat. Freagar an cheist conas atá tú. So you have 8 pictures. Answer the question, how are you, for each one. Freagar le tá blank níl blank Mar hampla, tá ocras níl tart Scríobh na freagarí cuí faoi na haomhanna. Write the correct answers beneath the images. Agus, be cuaireamach, be careful. Níl tart na daoine sna pictiúr atá ag ól. So, if there's a picture of somebody drinking, then they are not thirsty. So, look carefully. Agus inis na freagarí. An cead ceann, the first one. Tá ocras níl tart Agus tá an duine seo ag ól, so this person is drinking, so tá ocras níl tart Tá tart níl ocras I'm thirsty, I'm not hungry. Tá tart níl ocras I'm thirsty, I'm not hungry. Tá tart níl ocras I'm thirsty, I'm not hungry. Tá ocras níl tart I'm hungry, I'm not thirsty. Mar tá sí ag ól, because she is drinking. Tá ocras níl tart Agus an ceann déarnach, the last one, tá ocras níl tart Beag an bhfilteog, bia agus deoch uat den gníomhaíocht seo. So you'll need a handout, food and drink, for this activity. Bia agus deoch. Cá tamil ag brathnú na pictiúr agus an stórfachal a millóg. So take a time looking at the pictures and the vocabulary on the handout. An aithníonn tú aon ochel. Do you recognize any words? Stórachel, vocabulary. Turhí, fruit. Turhí, abre, turhí, turhí. Glossary, vegetables. Glossary, abre, say it. Glossary, glossary. Rish, rish, rice. Abre, rish, rish. Shukra, sugar, shukra. Abre, shukra, shukra. Capra, a sandwich. Capra. Abre, capra, capra. Quiche, cake. Quiche. Abre, quiche, quiche. Uachtaráite, ice cream. Uachtaráite.
Abere, uachtar roiche, uachtar roiche, uachtar roiche. Then kind of run together because there's two R's. Uachtar roiche. Banya, milk. Banya, banya. Abere, banya, banya. Cup on tea, a cup of tea. Cup on tea. Abere, cup on tea. Cup on tea. Cup on cafe, a cup of coffee. Cup on cafe. Abere, cup on cafe. Cup on cafe. Prati, potatoes. Prati. Abere, prati. Prati. You'll also hear them called fati. Fati. P or F. It varies depending on what part of the country you're in. Fiol, meat. Fiol. Abere, fiol. 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 Aran, bread. Aran. Abere, say it. Aran. Aran. Im, butter. Im. 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 Bior, beer. Bior. Abere, bior. Bior. And glina no bujail biorach, a glass or a bottle of beer. Glina biorach, a glass of beer. Glina biorach. Bujail biorach, a bottle of beer. Bujail biorach. Ishkebaha, whiskey. Ishkebaha. Abere, Ishkebaha. Ishkebaha. Fian, wine. Fian. 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 Bujail fianna, a bottle of wine. Bujail fianna. Bujail fianna. Glina fianna, a glass of wine. Glina fianna. Glina fianna. Má tá an leabhar Gaeilge gan stró agat. If you have the book Gaeilge gan stró, tá folklore, there's vocabulary, leathanach nócha sé on page 96 agus leathanach cead sa hain on page 101. Scríobh an focal ceart leis an pictiúr chuí. Write the correct word with the appropriate picture. Buin úsáid as an stórfocal ag bun an leathanach. Use the vocabulary list at the bottom of the page. Stórfocal, and so the vocabulary list we have turkey, again, fruit, glossary, vegetables, rish, rice, shukra, sugar, capra, sandwich, kishta, cake, uchtaroicha, ice cream, banya, milk, cup on tea, a cup of tea, cup on cafe, a cup of coffee, bior, beer, glina biorach, a glass of beer, bujail biorach, a bottle of beer, ishkebaha, whiskey, fian, wine, bujail fianna, a bottle of wine, glina fianna, a glass of wine, prati, potatoes, fuel, meat,
Arán, bread, im, butter. Cad é sin? What is it? So you'll see a picture and I'll ask you cad é sin, and I want you to answer that's rice. Sin, ríis. Sin, cupán té. Sin, bainne. Okay? So, cad é sin? Sin, cupán té. Cad é sin? Sin, bainne. Cad é sin? Sin, beor. No, sin, glunne beorach. Cad é sin? Sin, im. Cad é sin? Sin, turthaí. Cad é sin? Sin, feol. Cad é sin? Sin, císte. Cad é sin? Sin, cupán cafe. Cad é sin? Sin, uachtar ráite. Cad é sin? Sin, ceapra. Cad é sin? Sin, prátaí, nó sin, fataí. Cad é sin? Sin, uisce-beatha. Cad é sin? Sin, siúcra. Cad é sin? Sin, glasrí. Cad é sin? Sin, ríis. Cad é sin? Sin, féim, nó sin, budéal féanna, or sin, glunne féanna. Cad é sin? Sin, arán. Agus uair amháin eile, one more time. Cad é sin? Sin, cupán té. Cad é sin? Sin, bainne. Cad é sin? Sin, beor, or sin, glunne beorach, or sin, budéal beorach. Cad é sin? Sin, im. A little faster. Cad é sin? Sin, turthaí. Cad é sin? Sin, feol. Cad é sin? Sin, císte. Cad é sin? Sin, cupán cafe. Cad é sin? Sin, uachtar ráite. Cad é sin? Sin, ceapra. Cad é sin? Sin, prátaí. Cad é sin? Sin, uisce-beatha. Cad é sin? Sin, siúcra. Cad é sin? Sin, glasrí. Cad é sin? Sin, ríis. Cad é sin? Sin, féim. Sin, budéal féanna. Sin, glunne féanna. Cad é sin? Sin, arán. Like an filleog, be a bingo, uat an gníomhaíocht seo. So you'll need a handout, food bingo, for this activity. Be a bingo, food bingo. Scríomh cinál bia nó dí I ngach ceann de na spásna an rilla híos. Write a type of food or drink in each one of the spaces in the grid below.
Buin úsáid as an folklore ón Míle, bia agus Deoch. Use the vocabulary from the handout, food and drink. The rare mar a chléan an múinteoir cineálacha bia nó dí amach, chuir tic leis na cín atá de chreile. As the teacher calls out the names of food and drink, put a tick beside the ones on your grid. An bhfuil tú réig, are you ready? Be a bingo. Capante. Banya. Beor. Glynna beorach. Bujail beorach. Im. Turhi. Fuel. Kishta. Cupón cafe. Ucht de roitse. Capra. Prati. Ishkebaha. Rakami the Raig will continue on. Shukra. Glasri. Rish. Theam. Bujail Fianna. Glynna Fianna. Arán. Agus sin deara le Rannóg a héan, bia agus Deoch. And that's the end of section 1, food and drink, lemúna, a rog of bhfuil tart nó ocras ort, agus cineálacha agsúla bia agus dí a anim nu. So saying that you are thirsty or hungry and naming different types of food and drink. Tá na nótaí agus bilóga oibre le fáil in éineacht le cóid fuaimne agus nasca na cuisle, suíomh lúscartaí. The lecture notes and worksheets to accompany the course along with the MP3 files and Quizlet links, this is a flashcard website, are available. The original files are available to download at Theastas Eorpach na Gaeilge, teg.ie, or edited versions can be found at my website, simplyjacintha.com. Direct link is in the description box below. Míle buíochas the Theastas Eorpach na Gaeilge as cead a thuairt dom úsáid a bhaint as na háiseanna closamhairc atá le fáil ar a suíomh. Many thanks to Theastas Eorpach na Gaeilge for their information to use, the learning materials and resources that are available on their website. Asúlgam gur bhain sibh tanna bhas. I hope you enjoyed it and got some use out of it. If you did, like and subscribe and share with your friends who may be interested in learning Irish.